Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monalisa Rumbai, bringing you the news and events from Meghalaya. Here are the headlines for today. District Coordinator enlightens people of Noston on NEP 2020. Heavy rain floods the streets of Penthor Umkhra and Lankarding. Patharkhma Police Outpost upgraded to police station. And Food and Safety Commissioner urges to refrain from consuming fish from Andhra Pradesh. And now the news in detail. The Office of the District Mission Coordinator along with the District School Education Officer West Khasi Hills in collaboration with Red FM 93.5 Shillong on the 9th of June organized a public meeting with Jan Bhagidari event roadshow at Noston. The meeting was held in New Noston ground whereby R. Kongor EAC West Khasi Hills graced the occasion in the presence of education ministers, staffs of Red FM, school students and general public. Jan Bhagidari event is a program of the state government to effectuate the National Education Policy NEP 2020, and the main aim of the program was to educate the students right from their early learning stages and encourage them to utilize their talents. This in turn will reduce the school and college dropout rate in the state. Jan Bhagidari event kadai ka program jong ka sarkar pedeng ban pentrai kam ya ka NEP 2020, that means 2020. Ka jing thu kadai jong ka ne ka program ka long ban ai jing hikai ki khinna na do ba kidang sedang ban let pule shi ki school ban ya shim benta shit hem ha ki jing pule puthi da ka jing kmen da ka jing elekai da ka jing thu khana da ki poetry bat ki wei bat ban pen shlore ki makin pendon kami ki sak ki phong jong ki kat ka bakidon kani ka program kan yarap ban penduna ya ka jing pep school shiteng por jing sa class bat ban yai peteng ya ka jing puli hado ban kiu nakawai ka kerdan syakawai pa joki students jongi kani pun kadi kata ka bakiong ka initiative jong government namtaga proficiency but improve your proficiency jing kana bakin puli da ka jing sothu bat bakin la pan kentiu ru ila dia hakin numbers hakin numeracy kita artli di bakong santam hakaji game jungi ki brio balai ngilik school katu kadi tang menginwan in pass bah exam lani bakin in long head long hand bingin yo kam yo jam ki bobiang lani ngilik school bingin yo ajing nang start kajing nang start kadi ka bakong san shwa ki baro ngilik school namar bingin kani kajing nang start bingin yo priang school kan permentoi ngi kajing em jungi ka pamalas ngi baro ka kajing em jungi ngi suthu ngi tip balangi perkhat jeliu ba baro kadi ka science kadi ka language bingin learn school kadi ka numeracy lani ka maths ka bingin learn school ka gidon kam ha malang clip mat kecik mujungi borok kadi ka jingkhen dia borok kadi ka language bagi communicate gi brio borok kadi ka science ka bam ngi bam ka air bagi ring mensim ka bagi di borok kadi ka science ni borok nada kadau abangi puli jadi ban puli da jing samphang da jing sungthu kata kadi jing thu jong ni ka initiative jong government nang kadang di ban long ta ki kena apa gidan school bangin puli bangin nang entip da kajing sungthu bagan pen mentoi ngi hakajing em jungi kan pen mentoi ngi menta hakani ka menta wat akala shail. Human wants are unlimited. By virtue of human being, we are never satisfied with what we receive. If the weather is too hot, it becomes dry and stuffy. When it rains too much, it leads to floods. After many weeks of dry weather, it is a blessing in the city to have received a heavy rainfall on the night of 8 June, which lasted till the next day. But rain comes with a price. In just one night, the rain brought floods in Penthor Umkhra and Lankarding. As the saying goes, it is better late than never. Though the rain came late, but it brought hope to the people and to the Meghalaya Electric Corporation Limited, since water crisis has become a hot issue and the main source of water, Umyam Lake, has reduced to small islands.
Patharkhama Police Outpost, which had served the region for 40 years, on the 9th of June was upgraded to a full-fledged police station. In the meeting for the upgrade of this police outpost, Sosthenes Sotun MLA graced the occasion in the presence of officers of Ribhoi district, which includes MB Tongper, ADC of Ribhoi, Giri Prasad, Superintendent of Police Ribhoi district, S. Paslen, DSP, B. Dengan, DSP, S. Khimdet, in charge of the police station, locality headmen, chiefs, students and residents of the region. With the presence of the police station in the region, district authorities and the people were filled with joy, since multiple difficulties that people face on a daily basis can be solved at a faster pace. The same way, the police station will bring along peace and security for the people of the region, and the police also can perform their duties diligently. Kami gini ba kayi gini drugs. Kebaan lanjut drugs kanika celagi ka jurbai kanika pokso kanika crime against children kanika tepde pokso kaniru ka jurbai kanika district paling sponsing ni puri ya kani kamtang ni kena hey khana kini kena rona sundang nang kena kini tep ya kani but himde puri la tep ya kanu ka case kalong kani di luar ram urwachini police Muli bani ini nuru, makanya kali kepada yaka kena jadi yang ni kan, jadi ni kepada wani, yang ni kepada tinggi kepada wani, ini benda nak kaji sub san. Tentang ini hingam bukti show, akan tu kan suggestion, bahawa nak kita keman kerjaan kita kerang bah ni, ki kena, ya kini ki nom kerja ni ki police force ni, bangin wan ba kambah ya kaji sub. But jing shong jing sup but hanika tanjung prishmun. Semangat! Kira selut! Salaman! Set! Semangat! Baju! Set! जय श्रीमान आज का समनगढ़ पर एक विषय 6 जवान आपका समनगढ़ पर हंस रहे श्रीमान विसर्जन के लिए आगे चलते श्रीमान समनगढ़ पकड़ सेट समनगढ़ विसर्जन स्टेशन पार्कमा उमसाव बारीगाउन उमफुंग माउसकेथेम माउसकेलुम उमकेंसिर पाथोदारो उमतांग वार माउसाव नौंदम माउप्लांग Maudem domplang, maudem perblang, maudem nongba, maudem mausho shri, so bar yosok sang wasenon so panan, laku yong center village, nonglum, nongwa mauleng, nongwa pamringkang, kador, sokrebam domplang, sokrebam rim rit, so pria, lur, tangar, nongbirtem, nongbirlum, tasen, Umar, Song, Nong Lado, Nong Kenri, Jalilum, Jalithem, Nongwa Maupanar, Nongwa Mautumur, Old Tasco.
outpost. It will be upgraded to a police station. So now ahead we will unveil to declare that this police outpost now is known as the Paratma Police Station. Thank you. Hakabay day development jong ka constancy ka jungi. Kano ka benta, kabaday ka benta na ka benta ki patba, ngakot ngawer na ka benta ka jingit lang. Yim day ban bu, hakmat, ya ka jingit per jingut. Ngide ban klet, ya kajing ele politics, ham tam habai day bat ka development kajong kipat ba. Kajinyo kajungi ya ka police station, kan sa pensinan hado kadagata nagamanta jong pi, nagamanta jonga, nagamanta kipat ba jong ka western Livoy. Om day tangane ka police station, kaba mangingiyo, na kabanta ka kubor kaba mapipi pinaw pinyo banetip lang. Ka Sorkar MDA 2. Kadon ya ka jing perkat ka bagerpang na kabanta ka konsensi ka jungi. Ka Sorkar MDA 2 nalor ba mentang layo ban play ban ka benta ka konsensi ka jungi. Ka Sorkar MDA 2 nalor ba mentang layo ban play ban ka ribon na le ban penbana ba ka Paratma Police Station yala da biyo. Menta ngakwa ban penso ka jongpi nalor ka Paratma Police Station menta nilayo saya ke Rani Police Outpost. Ngaso sorong yalade habang idon maka Sorkar kinong yalam kibadon ya ka jingket kli na gumta ki Paratma jong ka konsensi kejoan. Once again, I would like to thank the police department, the Honorable Deputy Chief Minister in charge of Home Police, the hard work of the Superintendent of Police and all the police personnel. Thank you so much. And I'm looking forward that Jirang constituency will definitely be a model constituency. Higher secondary school to give us with a Uken riang upnar, upoi uan, dongin yen
fishmongers and traders expressed their perplexity to the order issued by the government through the Office of the Commissioner of Food and Safety to halt the supplying of fish brought in from Andhra Pradesh, as they are injected with formalin drug to preserve the fishes and prevent them from decay. C1 Khar, executive member of the Union of Fishmongers, rejected the order from the Commissioner, justifying that the fishes that are brought into Shillong came with a certificate that certified the absence of formalin in them. The leader and the union demands the clarification from the Commissioner Food and Safety regarding the matter, and they demanded to know the source of the news circulated on the marketplace. To ani kong siap ngang ai ngu official ki ai kubli official ki media mo ki badale istom masni osngu igene ka news na ka jisngu khia jung official nak banta jungi flewan banya put banya kili ban pertho halor ka tuka haro ka tuka jing yo minin ko order kan kishin na ka komi food and safety commissioner jung food and safety te ngiru marsin iya kane ngilong ngilayo kung bayo yu trong sen ni kham sngo thu so thau su ngele kung don ki bam nang thia nang dem namar bon ki ba ki bang don kamar hapo kidang don kamar ka kidang don kidang yeset lupa kamar hamtam eksi thodi ngila khamsim khambun namar teng mentali ka kamar ka supply ka duna te ngila ya subadun bela stok lupa ru lai don hi te ni marsin su sngo ye kane ngila lengo ngan bat ngila pun bat ki para member jingi barokhot ban ngila lumlang mta singi ngila khot ke jingi lang mta singi bat ban lumlang te wasusi kolong ba i presiden imdon menta sine namar ba i don kam naka KCDC stisha Pune te ngayeng hangni ngayeng kum nakaliang ngayeng kum executive member jongka Khasi Jaintia Fish Retailer and Wholesaler Association te kay kabangi osngo minen kay kolong kabang susi hadu kata makin suong baik mak hat khang ne ye kitu gi bapli kin ai baik ka penalty ka ba ngap siu de ki supolak bat ka syong bat ka pada syong jail de sepertok de news nem tinggi kay kabangi ngim sngo tenat namar balik ki su ai ki championship yangi ki association kat kum ka baningkong la de ki kwa bakin test kata kay barokhot kamar ningkong kawan nakliyo kawan di binayo kisapoi keleng sigi di mana kedu ingi ki member ba ngin test ken na ingin test kadok ha mar hang ne kadok ha ko poi keleng kadok ha ko poi ka ba kabak maki kilalap kata kajing sisya ndai menta ka sulong boy umtip ha ko menta suong bet kumne te menta ngi kini ginong trail kan khatsan singi kini ci dan memnon ba ay tulop re kini ginong tray ba pri ba duk sup pli ba kini ru gihap ya bam khawong kini ru gihap ya bam ja gihap ya bam gihap don kam khawing te kensan ke sulong kum dia te ka ege bom lalong hala lagi lalap hi ya ke jing sisya ngi kuloi bangin ya tray ya ke basya ngi kuloi ban tray bat ngi tray lang bat ka tenat jo ko ya te hang ni mengimban si la kalong kum do ngi kwa ban ngi kirpat ya ko komisioner makan pensyai halor jengi bakan non mi lani kan ailat yengi bangi non mi bangi ngini keren kan khot jing keren yengi kan menta la dangi bu pat ka meeting kan menta ben suong kumne ngi kwa sesisian pat makin lek makin ailat yengi makin pli ya kadukan kenang ba kinwan biang mentes biang sesisian bat ya kitrok ki bayu ya kitrok bet ya kimar bet kitrok kin tes ben ngin saya ai ngin saong bi dalam kidon ki DFS kidon kum ta ter bat ki kharet ru ki poi keleng ki poi ne ki keleng ki jaka tilada kanjin dalada ki wan lili ban kin ya cooperate lang ban ngi ru ngi kwa eka safety mo ngi kwa eka safety lada kadon ka formulin ngi ru da katu ki ro khangi pen ba mi ki kun dengan along kum IB ki kun ndrei ka basusi kalong ba ngi ru jing bam tip ngi jing bam tip ki pen ba mi ki kun lada ki ong ngi bangin yu makin test dengan ai ki ban test kani ka trok kawan menta kani ka way na trok kani ka way na trok ni kharit na ini kani kharit ni ne lada lap nang nanta bila thok kerteng bila yu bila lang ko pedit lang ban ngi te lap na kani ka trok ngin ai pi ken ngin batai na yu ne ka sos din ai kani ka dokha chu menta pi lap pi test bit nang te na what pi test na kani ru pi test pi lap na ai ngim tip
ngil ayo shock ngim tip siung bai maka naki out of 40 samples live whole sample kido hayu kita kharit ne khaba ne ngim tip i ru em ki ha mention king mana ki nakadukan ayu phi yo ya kene kadok ha nakadoka phi tes jet dok ha ayu jet dok ha ru ki babun jet dok ha ayu temental ada ki siung bai jere ngil ates bai kini ti lada ki ates mangna syata makna kinuar kin kini ini kong na lain kra lani ini kong na mulai isim bapilap yang ni ka bapio positif yang formulin na gilap nginiwat ken sim do hane sim na yodo sim no sim no bi sim no sifin poi hadu siti ngila hadu poi hadu por begin arrest tu yaki kita ba ai formulin lada pilap mani fight ke kes ini apa katkum tinggi jiyo na ti ka khaba ka poi ka khaba ngiyo ada kan epet ngin poi khaba manta na do bagi ang claim ka certificate kena clearance certificate ka ba latho ang ne ka clearance certificate latho ang ne pet ya test nang ti formulin negative kion ra nang ne tela ra ki kili nang ne nakitrok man kawai pakatrok man la kawai pakatrok ngiyo ada kan certificate tingiru nomor kalong kumne kadok ha ka bangi ngi kimla ra ban le halenti hang tu ngidon kakatrok nakatrok ngia tap skum kat kum ka ya ni pek kum ka paking pimla ra ban pli ban de kawi biang pimla ra ban le ka halenti hap tap biang hap le biang namar utrai bola pha nang thi ya kane utrai bola pha nang thi ula full packing be he kadok ha Hakashi senduk kenbi hakashi senduk kadok ha kadon kumba saupo arteli into life senduk langkar 1,000 kilo 1,000 teli kini injek mana kowe tang kadok ha bang ne kini injek kadok ha bang siti ta te ka ngini mo yu bet ya ta ngin mla banong ipi bagi halenti te ka bamla banong kendia do markum bawan utha anak thi marutha kan kum packing nang thi utha skop te kita lagi belate siteng nanti hinap bre tu skop hinap de mion tu skop yang hongru barban pimla are ban dia kata banong halenti ma kata ke ba te la kadok ha ngi layo ka kanang ne te kan ong ka food and safety yengi kana commissioner te kin pa brio bakin ong kini ki belates ai ke kadok ha ngin ai ke kontes gi de kilap pada te mon ai juba kuni kan brio Kabung kita kamsane ya katas ke penmi nak ke full ai. Nah kabung ya kata kajing bom yu. Kani kada ulai nanti ngisini asini. Kita lada kawan hangi. Tingi ong pek kini ai formulin uni kani kada khanang ne. Ma. Ikwa kajing pencaya ka. Kalau ngomne. Ka yu ka tes formulin. Mentang orang pi kani kada ka yu ka kilap bagi tes formulin. Mar de ajar jak kita ngidok ka pi. Jadi ban pencaya kini jak ka yu ka kilap bagi tes formulin. Melada kilap khabar tu mentah sebut mentah kani ke formulin kani kali ke belates ma ni lai kini kata kati kila tes na siti kila approve na siti kila tes ya ka bahasa thi intes bangi intes bangi laboratory Kaba mentah. ha bisa kide betul kani kam de kayu kum kiwan mentah kiwan sop ya kata ke wan mentah kan penchai kiwan ingin insa penchai kan bodoh kha kani do kha jai do khayu mar kidan jai do kha bi jai do kha ki to ki bele le siu ne bola yo certificate ukemle te kitu ki basu teng mentam de bonong ne teng kiwan ki do kha ki basuan ki do kha ki lem test ne eru na kiwan na asam ne ki bom test ne ki bom yo ngim tip e kata pi mentala da ngi la yo e kane layo ay kini certificate ke ba ki paano thi te kadi semaka kini bakan ongkonan kuprit ngi kini ro kha ngin sim ni ne sim test kane ke balade lada kadang lap formulin na kane ke balai kuni te sele bat uta kan ngi uni di uta uni di nong ni bri balale kamta. The Deputy Commissioner East Khasi Hills RM Kurba issued an order that only local fishes and fishes from neighbouring states are permitted to be sold in the market, but the fishes brought in from Andhra Pradesh are banned to be sold in the state. Ningkong siap kai ka ba ngan IFP ke jing juba ya kai ka baca kalau nalor ke report ka ba mi minen ka order ka ba mi minen na ka Food Safety Commissioner jong ka state government di halor jong tu ngiyo iba lamana ban penya kidok kha salan
Ti lor jong katok pang ngilet banyak kendu ya ka DC. Banyu ajing sana ke kita kijat mar salan. Banyu ajing sa. But orang ngilale ya kendu ya DC kelong ka ba successful kelong ka ba seso kata kejing ya kendu yang iki bat ngiyo kejing sa hit DC bagi don kijat mar ki bala mana ban penya kita gidi ki khasalan ki. Ki ba from far state ban ki state ki ba kham jingai jingai. Kita gi ki ong ki marsalan di hadian ba ngilayo ya keren ba DC yang ya ingi ki permission pat bangin penya gini ki doha lokal kini ki local production jong adjacent state kemud ki state ki ba marjan kum ka state Assam ti kini ki local production ki gi kum ki khaim khai ki ba bunjat kini ru ki bunjat ki production kini ki local product ti tang kita hingya ki kenduk mene ndre nor jo kata kladon ru ki slok ka slok apa yang jengi bat ka DC ngi kintu ya ke government ba nang nis khmat ba kan long testa ha ka ba kan wan man tas ki mar ki mata sho bangin onload na ki kali khnang ba kan long ka ba singa ngi yang ngi kinong penya yo ya kini ki mar ki bawan na bar bat kumjur yo kinong bam kindan ha ka jin singan kindan ha ka jin singan bat ka jing kumtak long sir ba kinum bam kho nyo su nang nis khmat hadin bala dak tes ya ka kamun kiru kinyo ka jing sai ka ba kinum don ka jing tiang ka jing kho nyo himut bunong ki dokha ki badan menta Hindi biang na. ya ki dokha ki badan menta bar khat ki ba ki khasalan ngilari ton ndon su ngim sha su ban marketing iki ngim don kam su sistem mang yang cooperate lang bat ki pat ba ngi cooperate lang ba government kamul ya kanu no ketiar ka badan system is banded food ya kata ingin return no ingin lani ingin destroy no ya ka nginum marketing ya ka nginum marketing su ya ka Ya kali ka dek. production fast state production ngimla ban mention ni kenu nung state amar ki production ki bobon ki nagi state bon far state bong kamut nagi bun ki state far state Halor pada kita kedok ha kalau ong disi pang kedok ha mde ong kelaban ni kata ka par state ko bagi sebar ki numla su bonwan kita. Ya kata kedok ha ki ong hadin khatsan sengi ki ban ban kita. Khatsan sengi ki numla ngimla bande ka. Hadin bagila form ka komiti jogi bakin seble kumno ban ra iki dok ha ki ba ki dok ha ki bon ra na kham sejingai muka kharo ka pengas ka pamphlet ka katla ya kita kidok ha menta ki ong bakin sabuk ko ka testing ayo hante office te man baka yu kalet kitu kin ya gilang ra kitu kidok ha kharo la sya ban ra ki kharo kita baru ki bakin sya bandi menta kin test wenang te kin sawan hayu di kita kidok ha hadin kan sangi kin sawan ra ingi kidok ha nate man la balik sayo kin success kita kidok ha bandar lapoi kum tang kita kidok ha bangin le kita ban release kita kidok ha ru ba bagi wan le tas ngin sekhad ki press ba pikir pinyo ban pensas ki pat ba bangin la le tas nang tangi sa market ya ka tinggi kan tempat ai clearance lap nang nu kita namar ka nang bun kita sebikin le nang manang na ki bun ki kentot hiru ki sem gini ki sampul om ni ki sem tang sejaka ki sampul kisim na keleng jong kastir om nang tang nang ni udu ya kini ki sampul bi kisim le atas om dai tang nang ni udu la sem ya ki na keleng jong ni kastir baki le atas de tampalong complete kata tes kat mungkin batai jong DC ti rekat ki bala adaptas ki baila clearance ni kilong ta ki local fish ki ba from the adjacent state ki ba kumenya kren Assam state kita kilong clearance bat ki belong senganyi ki pat ba bakin penunkam bakin ba nang labata ya pi meningkong ba ya tes sampul lasim om tang na yo lasim na keleng jong kastit ya tes sampul lasim om tang na yo lasim na keleng ki kentot jong kastit tena takadaw ngimla ban keno bang ba ya kini kita belong positif de bayo na yo ngimla keno taru ngila ban di local product ndai na do sana do mentar ngila ban di tai ka jaring khal bangidon ga meeting gumni ngimpala ban pli kedukan ndre nang ngila kut kani ki meeting jungi ka nya slok jungi ngila ban pli ban kedukan kanum ka jipi dukan jipi kaya bin adu mentaru kan ya bet kamnum don jing hadin ka khatsan sengi be kin sya kita ki khatsan sengi kin sya kita ki ya kita ki dok ha kita ki saujat ki dok ha kin sya makin wan ka ki trok kin wan hotel hadin kata kin teswa kin salong kanlong regular man ka por tes kamut ka ba kanum ban safe yu pajba bagi ba
baki ong kabawan na jengai kini kabalo le kumne kumtai ndai ka tes ki ai min hak ne ngala ong fi mene ba ngio ka tu ka tes na nang ti ka tes nang ti kila tes ki food and safety initiative ya ka tu ngam ong fi ngim senia ndai ka kampot antes na kini tingi di ndai lada ka tes kering senia ba kan ka tes ka ba na ka jala na ka stit la jom nang ni kila ai clearance kamu nilala ngindi ndek kini ki kamla pade nakani ka state pade lara kata ka bagi ai test kiwan ra pat katu ka certificate negative formalin ndek ngila formalin mangihingin sim action di kita bangin nginum sya itu supply marang ne tangi gitu ki basya kiwan ra certificate certificate nasyati bat nasyani kalau kaju ka bangolong negatif kemudian kata ngin sim mar ben kita kanang ba ngin yo la kita test ben nanti ngin yo ben sim action di tu supply nanti ngin lap ke uno udi be lisik state government kala ben sim action ya tu kali kala ben stop kala ben fine kala ben le kan kono ko ka ang singin ongki kani nakani ka do khapi lap bat kani certificate ya certificate ndai kat hadu menta te ngim perla apa nong hadu katsan singi kan sa set up koi ka office nanti te ya kita ka do kha ka ban sini ka bila long pa kin bam amot ini ben telung egi begini ka put ka suba ka bamdun ki egi ka ba khamtam num sya kan tho bang di do kha ba ki bam jabo ki ba pen kwa hi ko prip ko government la kumno kat ke balik maki ni ko ini ya ko prip ko government bat nak hantam jing to ji ba ru ba kini ba am ko suba man lak gi jing pang gi jing lalu jing pang gi jing sistem nak ta kada harin katsan singi kin sawan test biang kin sawan ki test kin sele regularly kata test kita kisau jaj nong song snong para nong bam do kha ba hayo hat kia di gitu ha kuma judi berbot kita di local production di kamdan jingma jing tiang halor ke jing ai clearance. After the general meeting recently conducted by Umsning MLA Dr. Celestine Lyngdoh on the reservation policy in the state, which is influencing the general public at a large scale, the Hneutrap Integrated Territorial Organization under the leadership of Dunbok Dakhar President on the 9th of June arrived at Umsning Riboy district to enlighten the people on the reservation policy. Speaking in the occasion, Dunbok Dakhar exclaimed that Dr. Celestine Lyngdoh MLA Umsning disseminated false knowledge on the reservation policy at a general meeting he conducted recently. He added that the union possesses accurate evidence which they have received through RTI. Kata bahwa job reservation policy itu mendorong kemajuan halal kata higher and technical studies kabalang illegal hadu kabalang sin akan kata kabah tungkam kencang ya kini kapopik lawan di bangsan sun babang kuai halal tek ngani tu yati di magi di bara nungkong ya kini hadu ribu kope araja khatra harus komisi apa kesembuh. Inilah ada menyiapkan yang menteri rambak upun syai bahan tu banyak ni kebahat tungkam habis dari kebahat pulih kat kuntuk nilai nak extend based on spirit kabamut nila awal kau pun berkerkai dari kesenggil yang hadarangai dari hadaran kesenggil job kata kebahat tungkam job reservation policy. Yang hadaniru Kita ada file yang ada, ini ada file yang kita coba bagi naga department, naga law department kalau kerja, ada mereka ini kita harus praktis, takut mudah spirit, yang kemahak mudah kerja, henry hadir. Kanu tulisan di bawah juga sorkan juga. Jadi halo kata menunggu, maka itu lima jurnal presiden. Kalau file dia spesial yang sorkan juga. Berpaling jingsa, halo kata reservation kepada bentuk halo kata higher technical studies. Higher technical studies kalau high court kalau combine kalau high court yang sorkan celah berjumpa hapok harga dan hada tu election
ba shibo ngala kran sai ba kene ke jingkwa ke jumi gari ba cenderung ya higher and technical studies hata ko kan ba ya kan ko ba kuliah ide ba yo kakum berbeda lo ya kan kita bahak tong kam punjab ba kajing penting kajing skills kalau ba serke memang ini politician ba ini ke lo ikmat ibamer namar ba kipa buram pala ngane tho yiti second siri tu ibi pada iong ba kana ngila bandu yang kata Prabowo Kisan hapo ke district level kakum ke jing thami jongwe ngom matuki manir otba ide bantendro bagi yo bah hadu Prabowo Kisan inde he ke district level har office memorandum ada igaro kemtre katai ka bah jongi khasi janja kanung dei so saupong Rei kan David Prabowo ya kita dibagi di nong dong nanti kata lah kita kan saya dan kamu pun saya mau polisi kalau ada keren boleh insuran dan persib itu apa kalau ada polisi kesong hani pat kumno min kumandor kemudian basuan batai nomor di isuan batai kan dong persib itu baik bak sokoweru menjudai hibandan anje hastiat ibang 10% district ibang Prabowo dai akan long kata kanong rimni bagi om kadai ban gembet lada dipet baka haka bahasong kam kren yang kata population lada ni gembet dia kata ban lada utau para jeni ngapo garo umtre dan video kan siam jike yaki nani semat lada tidak sekata gaya kasari kam harai di bagi tadi pokok jeni ngapo garo tidak sekata sampo kuat bane sampo ni bisa ban ni dengan bahas bangin dei han batian ya kata kaying bisa oh iburom ya kaying bisa nomor bagi lagi mana kan ni kaying bisa tak kalian bang bangin penduduk ya kabahak di hintai to om baka kamram ni bersna ya kata polisi berpet berkemuat kadai ke kamram jom ini di kapan jadi kita kena buat begini kalau kan tak pasai mana tu ni apa Mizoram Nagaland kami bahas tentang tunjang jumki kalau dari kata kami kalau dari kata kahai menteri apa kejelas jumki apa mereka dalam dari tentang resolution office memorandum kamu hati kahai menteri bagaimana bagaimana menteri dokteran kakum kepada hati hai kepada understand detail understand ini berkom no department B hanya dipet diklaim pendi apa mereka ayo tahu kasih dia tahu baru kata lah kau berapa persen हमने मिजोरम को प्रॉब्लम नगला की प्रॉब्लम लेकिन अदन तो किसी करन लगा नहीं लगी भाई लोग यो ले सी की किंदा ने की फाइल बिता की बैक लो माने थो ये भी पता बार लगा हम फट लोग आए फट ला बल्ले नदियन नमक बफले का बवन पे नमर बफ आए का बवन नमर गरीबी सिसा तो गरीबी का कंसा Mulai bersih keren, lah, kalau kau masuk, ni ada yang kan hukum, nak kenal bagian kasiri kalau anten within the state reservation policy, naong keren dia kami yang kan, kalau lepas ini kita hukumat, kita kami bagi keren, kita kami apa, kita dia, dan bawa kita menginduk yang kata bahas itu ni, kalau menginduk abagi don hadut prabosan kita dikira malu di state ini abadi ke kampung iya lana nindu ketumut bagi player di mat jumi ke bangga kuah apa benong ini oh ada doktor bom player apa kontribusi kan don jingma sisa yang gelar jumi ada niyo kum gitu ki basupuli tangdek ya bawa kadang ke jingma gila kandu ke bapak Bada isong gitlong hapos keterian bawa kadang ke jingma ya gelar jumi Bada dan ibang tip sisa ya kai ibang nang menteman ya kata bapak tungkam bawa kadang ke jingma bak ditip saya bak kabar persa kabar baka bagawa review ya kata reservation polisi kadai tak OBPP namne bawa konsan bawa eleksi kita mencoba surat mungkin apa yang house the majority kabur ni ruling party kadai kata apa ni dia bertip saya wah bila bandu ini kebahak kata
Karena di pemilah penjual riset kelai itu bahwa hidup mereka mahal berjoni. Ini dari kita ini kita sendiri dari sekian kita ada di mulut kita berhak. Nunggang bantu ini bantu hidup ya ada mahal berjoni. Kabar kita wah review kita kata. Gila ada keren saja bagi dari di jirbet cepat agak mahal tungkam. Halo lah boleh ada special recruitment. Katung kat kena ispa new sudah umpat. Halo kita bagi doa bagi apa dari berkumpul dari berkumpul dojong kumpul kan ini kita gitu di election kerja sejarah halo kata ini berkait impian tanggap Henry John Saki disebut di bagian ini kebaki kebakaran itu kami BPP usaha mekanika Duri hura ini mik kata rustar sistem mulai jadi we jelah abal kata kemahatungkap kata rustar ini kepani kerebangan kata apa dan saya sedih kata dengan batin yang ini sangat ada pipa bentuk saya kata kemahatungkap tungkap kemudian juga ini yang susah memberi dia ini coba nampak beri yang kata let wajib dia let jika apa sekitar wajah hati dikit ini kata hok kejongki bak keren ayu Halo distribution policy ila oro ba kacuma titin jonga itu bagi lalet bantitin ayu jongi ilet bantitin kacing titin jongi kaute kabangin ya kentho laleban keren ben yai Andre kate kacing pentinit pendreu baik keren ya kata para distribution policy Andre ngimde bangin ya dong iwe lane bangin ya keren sneo lane bangin ya kentho kate ke kaba ni kwa bangin ya trailang min ya talilang pensai halor kami dia iomba ilayo banya keren phone nga ngala ya keren phone bakala au hero kami dia kepala dia ba ngala ya keren phone tadi imdan sani don Punjab Andre kajing titin kajongi kalau biayai be inwal kelas lo nomor pun kajing law nanti jongi ba arden ibulati sisa utang pre uba dan kata kajing kle nauta jong kare kasih kajongi la syak kan dak bun si Andre kimdan ki bakren mina kalian kajongi nikon bang iwer ba paro indan kata kajing teli ki para kasih kajongi Andre yonde bangin ya kan tho Balang bangin kerbe, Henry ni kacak man, bangin ya snok tiang, bangin ya telilang. Tena kalian jongi, ni tentu ya dipaiba. Bangin ya don kata kacing ya kitlelang, nama tak keri, tak kacai tu dia orang away. Tena hakani kasmi mentan, nila don kata program apa, nila bok kena hakani kasmi yo, kena baki beriu, kinyo slow, kinyo ya kata kacing hikai halal reservation policy nemba kacing dan lang jongi presiden namba jongi ba don bok takar tena kalian jongi hin menta rasmi minta ke kacing tuben bagi layo kane kala bagi nyatan hange ya kacing pensai di babun min sayo naga presiden jongi tang katai publish pun Phần cầm toài cả kỳ quay yêu xa na lây lây Cô ri ba hi tình na tòa ai đó cần năng sẵn Hi to cần năng hẳn Nghiên dêm shi từ ly nghiên nhà lê lâm tân đâm Đã chịu im ba rừng thì bàn pha hoa Bạn nhà ta là cả hiền cả sân Chính đi bên vô ai Cả chính bên mẹ nhà là Cả trong cả đầy tim Khi có cả hiền Nam á cả ri Cả chính anh đôi cả hông Phát triển xa tri
Robbery cases has increased over the years in and around the state, which has posed a great danger to people. Perhaps these small petty theft are the initial stage to huge crime. South Garo Hills Police team on the 7th and 8th June 2023 apprehended 3 persons and recovered local-made weapons and mobile phones under their possessions. These 3 arrested persons were involved in the assault and armed robbery of a truck driver at Dumnikura on the 5th of June 2023. It was also discovered that they were involved in another similar armed robbery case under Silkigiri PS jurisdiction earlier in the month of May 2023. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching.